My love xiluva xa mbilu ya muwexe loko ni ku tsundzuka mina se no penga loko ni ku vona mina se no penga wanipekisa na kupenda laviwanga no kupenda mina no kupenda baby Niku 1 plus 1 is 2 Durandura inarifungiwe tilweni Inaga nerera resima Shilava niku yimbela resimu Nekuneka resima Takushavela masimu Shiwagela isona Nitakufaka reza Kuluma baby When we young Jova, Akuzwa baby I'm a new young Jova. Kuluma baby When we young Jova, Wazala when we young Jova, Kuluma baby when we young Jova, Akuzwa baby I'm a new young Jova. Kuluma baby When we young Jova, Wazala Unichitema noni Nizani nona Nuhumena mukabanyana Ilirazura mapela Mina neguraza mapela Uranzi wanga maila Swayala kukela ninga pulanga na wena Ninga kubonanga wanipengisa yeah laviwa wenu wanga ambevanga palamula swatala uwanga paka unifaneli kambe uwanga wenu wanga nkataka uwanga yakana baby wenu wami I'm a new young Jova. When we young Jova, when we young Jova, Nana when we young Jova, Akuzwa baby I'm a new young Jova. Kuluma baby When we young Jova, Wazala when we young Jova, Nana when we young Jova, Akuzwa baby I'm a new young Jova. Kuluma baby When we young Jova, Wazala when we young Jova, when we young Jova, I'm a new young Jova. When we young Jova. Alright, seleswa ke Big Zero BFM kola kone ke 88.5 emokrosi makahle ruma kawan ke lugare ke je lufone ke ndlela ko ke Big Zero kaiban uyang Jova uyang Jova ndlela ko ke Big Zero ko le ba ko Jova nti ba uyang Jova kusoko kwendle ka ene je uso Jove ka ndlela ko ke Big Zero BFM kola kone ke ban ke 88.5 la toko kwendle ka ene je ndlela ko ke Big Zero BFM lugare che kahle la ka sikolone ke ramhla Big Zero ton kahle ku kwendle ka la siyana ke ingela kahle nje I just want to check phone ke ku yeke ndimkumsa ke ene je ka sikolone namunhla kwala khona ke 88.4 FM kodwa bakhe baro yang Jova indlela lo ke Big Zero but anyway banigena la ndimkhumsa sona soseleso manje ke yena ke Lufonic ka sikolone rakhona ke ra namunhla we Big Zero BFM kodwa khona ke banke 88.4 FM right yeah ngena kahle la all right man ngena so Lufonic Aya mjani right my brother wena Lami nabutumi matutu wala batabasana man Tomi imantutu bana batabasi hozi batabasana sifala kubebhula So lutome zwetani alakame ungezukutisa nawahlaye iya semanje kona tabutsa kahle ko mingserif le kala tati bakuru Lufonic asinga bakuru bani je Lufonic ingaki mani Lufonic naswa ke Lufonic uhuma queen je la kude DJ ashakusukulendera na kusho abayingiseli ba BBR FM ni basekretary ba pick a number yeah lokuna like Lufonic ilaki mathumbu abebulwa etikweni ra Africa Dzonga le asamansete iya ajibhakabhakeni okay leso lekuleta butse kahle ku Lufonic ama ekakati makata bunanga ne ungaba usune lembe ra kona ke Lufonic le kuminsera la tsisa kahle kule ka ku ekati makata bunanga ungaba usune lembe ra kona ke Lufonic
DJ na ku music ka mina ku ve Jeni ko va ri Enzo ya ya laku so swinyana na loko ri fambeni gonzo kahle igonzo ya igonzo badala na sweswi na loko yi fambeni ya ku DJ ya music kahle yi sukela kaya ya buti wa mina a ri musician then ndyondza swa ku tala ka yena va ku Richard va mtiva van'wanyana igcina duma hi vito ra Mahutu a rhandza ngoma leya kariyeni ka Mahutu ariyeni ka Mahutu ya ya va gcina va ku Mahutu a ku ri musician Grootman yena nga hi fundisa swichayachayana tikatara keyboard so na me loko ni a ni kula ni nghenelela ka timhaka ta marimba ka ringetani community project ya ni yimbelela na ma-Homeboys na a va kivumbuka vito ra project ya hina ya ma-Homeboys a yi pfule hi Freedom Sondlana eSamanset na Xitikisi ya se a yimbelela kwalaha so that is why ni kume music ko va gondzo ka mina hi leswo swa ku na ni ku hi siku le lembe ra ku hela hi mhaka ku ni release album lembe ra ku hela le tisa kahle ku madala lani risimu ra Young Jova kusuka ku endleka yini nje ugayi no man ndza risimu Young Jova a ku endleka yini kahle lufoniki lokutaka Young Jova cause hey narito ku ri bango vutshilene but Young Jova le u Jova ka 99 so ke njalo lufoniki Ishmakana lexi Jovaka na ku ta DJ ri ri compose na Mgijani wa Mampela ya Mgijani wa Mampela velekiwa tikweni ra Mozambique ya ngasipana na yena se na Mbali va ri Mbali wa la Delmas ya so ya ku va combination ya hina because antwanga ringa ku nga visa feeling yana ya kwaito wena didenge iya toka la kunga ina kwaito yana xikari ya swa ku veza hayi khona mno yana lwa rina ye Mbali vela kai khona wena ya Jova ta track va yi humisa sweswo okay so langitisa kahle elufoniki leswo leku karhi u ri beni ka vunanga so lufoniki mara munhu wa ku phusha ngopfu ku ri my brother eka timhaka ta vunanga u nga give up nje eqhubeka emahlweni cause yakuthi ku nga ku ta kahle la nkarhi wu twa nga hayi mandla ku xipisa ntambo va hayi la so ufikile qhubo yani mahlweni u kandziyana yana la u ta vona ta fika mahlweni ngaba ku ri mani munhu loyi a nga inspiration ya wena ni nga hlaka ku munhu loyi a nga hlohlotela ngopfu ka music hayi leswo swa ku lwa a ni hlohlotelaka hi ku ni byela swa ku yendla so munhu loyi ni nga twa ni mu navela ngopfu ka timhaka ta music i General Muska General Muska a ni tithela kahle tintambu ta yehe hi cina yehe va kufa ku etlela laya so then mara munhu loyi ni tala ka ti-interview hi xitalo loko munhu loyi a ni hlohlotelaka ka music ku ni ya mahlweni ni endla music ku ri Madam okay ku handle ka yena ku na lexi nga xi endlaka ya so mara yena ni nyikaka matimba swa ku no u nga give up ku endlaka wa stand wu right no ku veka na u nga heli matimba se loko ni ta vutisa kahle lufoniki risimu ri wela kwini ka kona ke ri wela ka singles kumbe xana ke ri wela ka album madala lani la ta twa kahle kwalani ku endleka yini nje risimu leri ra Young Jova 99 Young Jova isingile n'wana mani isingile n'wana maki ne okay isingile ni ka ri singile so mara ku nga ba ka ma digital platform va nga yi bukelela ku hela ka n'hweti leyi a date and specify no okay fanele i release hi Mgijana wa Mampela i fanele i release hi Mgijana wa Mampela mara ya hina hi ri 3 ya mara i fanele release hi Mgijana wa Mampela cause endle chwa ti track ka n'hweti yo leyi ya yendle n'wanyana ku etlelani hi kurhula i track leyi a ni ri lava vatswari va mina so then ni yimbelela na Mgijana wa Mampela so hi ku ve ni se yendle ti track ni ku mina hi mani release yin'we yi va ya heri 2 then na wo ta release Young Jova wa so ku leyin'wani va yi ri ka distributor ya yena then leyin'wanyani va yi ri ka digital distributor ya mina okay so leyi nga yi release koka ya etlelani hi kurhula already se ku ka ma digital platform ya etlelani hi kurhula yi humeka vhiki ro leri ni ka nga ri sure date swa ku hume tingani mara yo se ko ka ma digital platform vanhu loko va la ku yitwa a va gijimi straight va tlhela va nga rivali na ku subscribe la ka YouTube channel ya mina laya ya
so loko ni leta butsa kahle Lufoniki leso loko ka ri langutisa eka ndlela ya vunanga ku ya mahlweni but wena u langutisa kahle Lufoniki why man kusukela ka lembe leri kumbe xarike lembe leri kumbe lembe leri taka so leta ti kuma ni laya kumbe xarike ngobe ka 2 years to come kumbe xarike kumbe loko ku bona ni hlwelesini u ta byela ku u la ku bona ku ya kona ke ikara so but anyway ka 2 years to come ku na ku kuma u ri le ku ni kona ke vunanga leswi u ka ri baka my brother man ti twandrile maningi vona man yeah namuntlha vela ndi vona ri le maningi ri le henhla ka swona ka ku hayi kona ejeni leri nga yi sungula a kuleki ni tshika yi wela hansi yeah vanhu lava rhandzaka music wa Lufoniki van'wana va ri emjikisa yeah ni rhandza ka ku va ni tshama ni va phakela swakudya hi masiku ni masiku a kuleki siku rin'wanyana va lava tinsimu ta Lufoniki kuma swa ka ta ha kumeki no kuleki tinsimu ta Lufoniki loko va ti lava tsamani va phakela swakudya leswinene wa swi vona a la ku resign siko leswo swa ku na va hayi Lufoniki se resignile ka music ndeni ka dayisa vanhu hi ndlala yeah because vele ke babula ba music i muri yeah says ba music i muri so my brother kuna na recipe le unga tshama uri keeper titele ntsipto tone ke ti baka je kuna le ya bombilu yeah titele ngo fiti ta fana le kuna ingonyani ke unga feature ghost yeah indlela kufana na ke leyo the ghost titele ngo sibine ngona to ke my brother so but lona to sekahle my brother wena lokusifike khona ke yibu kahle okay ayibekila kuri kahle imani producer yewe kumbe ke mumerisi wo kaba kuri man la Lufoniki tingoma to tala ta mina no ti producer kona hi mina iya so mara liya ni nga yi endla na Ashley the Ghost ya mbilu yi kandzisiwe ka Candy Sonic okay liya yi kandzisiwe ka Candy Sonic mara letin'wanyana tingoma na ku va yo ntsena nga kandzisiwa ka studio xa ku hambana most ti producer hi mina okay hambi yo le nga unibutisa yona munta leyo ya Young Jova i produce wa hi mina na yona yeah so manje for the bookings bakumisa kuyini Lufoniki lo bakulaba for the bookings ke bakulaba vele bakula the bookings bakuma njani la aba yi straight ka email va tsala swa ku lakiphonic2@gmail.com lakiphonic2@gmail.com va fonela number le ya 0711 907164 pin foot nakambe 0711 yeah 907164 okay ya va nga fonela ku ka number leyo then ba kota ku hlanganisa na Lufoniki swa ku nga hlangana hi nga endla njani maka ta performance okay so if ever kuna munhu ana vela ku feature Lufoniki beshara ke wendlisa kini wa feature munhu moyana because loko ala kutirhisana na wewe wendla njani anga kota kutirhisana na wewe kumechara ku wendla njani wewe Lufoniki i inqambi leyi nga open irhandzaka ku tirha na tin'wanyana tinqambi so loko nqambi la ku tirhisana na mina a yi khululeki a yi foneli yi khuluma ku boha number ku wa mahlweni okay yatoka la Lufoniki so manje loko ikari langitisa lani bakumisa kuyini nje lakati social media if bala ku cheka la ba ku cheka Lufoniki hey yakulaba lakati social media ikumla bakumisa kuyini Lufoniki la bangaya straight ka TikTok, Facebook, Instagram na Facebook sani ibulile va tsala Lufoniki ya LUU 4 wa number va tsala Lufoniki ya PH va tsala 4 ya number liya iya va tsala 4 then va tsala NIC Lufoniki then batani kuma hinkwako Instagram, Facebook, Twitter na TikTok itsaliwe hi ndlela yin'we i Lufoniki ayingesho nyana ke bakucheka la ka Facebook babona kuna Lufoniki la but bako Lufoniki Lufoniki kuma kuna mngwana Lufoniki so ekwala ngitisa la kuna ukuba kumeshara ke bataki Lufoniki lwa nkambi DJ wasitsuka singomanesha mabhayile shalo gemaja ho emaja ho etintombe iya akutala mukatala ngameshayini abotafole kulo
so kuna leswi so bona kuna leswi swo lufoniki ne ayinge shene va cheka la ka yo ke social media va langutisa ku loko va karhi va langutisa va search va ku lufoniki la ka Facebook va n'wi swa ku kuna lufoniki un'wanyana la nga ku ti followers ya di talanga but leti nga kuna di tele kumbe xereke hi tivisa ku wa straight wa ku lufoniki la loko langutisa ka 30 followers estimated di followers ku nga va u ri ka plus or minus man la ka Facebook page ile ka 2.4 okay bona lufoniki men ro 1 phela loko ti search anse bona lufoniki in'wanyana loko ku lufoniki ku humelela mina ntsena andri phela kuna ku fake wa ti account ka TikTok ile ka 16k TikTok then unsure Twitter na Instagram okay so manje manje marito ka kini je eka barhandzi lava seketela va BBRFM eka siku ra namuntlha lufoniki ka barhandzi va seketela va BBRFM maluka a va rindlele lufoniki ta tshama a va tisela leswinene so na vo loko va swi lava ku va tirhisana na mina a va pfuli timbilu va nga chavi ku fonela va ku lufoniki va demon lufoniki munhu va rhandza ka ku tirhisana na tin'wanyana tinkambi looking forward ni rhandza ku spana risimu na Clive S okay sweswo swi moyeni nge chikichi ri nga endliwanga risimu Clive S cause Clive S artist leyi ni rhandzaka in'wana artist leti ni ti rhandzaka tinqambi ta le Bush so ni tara ku spana track na yena all right so lo lebutsa before ufamba lufoniki ni nga vula ku u nga ku yini eka munhu loyi nje a navula ku tikuma a ri ka ala kusuna ka vunanga nje a ka hayi no mina ala kusuna ka studio eka munhu ku fana loyi u nga ku yini eka yena ke lufoniki nje DJ so mara lexi nga mi advise ka xo ku a nga yi ka music industry himbilu loko ya himbilu ta hatla vuya okay hatla swi tsukula so music u la ku tiyisela ku ndlela ya music leyi gondzo ku hlaya so leswi nga leha ndlela ku endla music ku le ka loko u ya ka music industry tiyimisela swa ku veni swiganga ni swiyehelo u ta facana na swona and ta swi kuma swi tala ku swi yimela wena as an artist okay amena khensa my brother ku at least u bo kota ngena nje eka siku ra mhla u share timhaka ta wena ke hi vunaka leswi u nga bisaka swona ke madala Vuyang Jova eka rati to insim tin'wana tina matimba ku psine leti ke my brother mina ngelesi ngata xivula no kuqhubeka emahlweni nje my brother u keepa music organize ka ngofu hilava ke va ra ke i hurinselaka xikona na vaseketeri va ke lufoniki hi ndlela ku fana na yo leyo khensile mahashi khensa ngopfu vayingiseli va BBRFM ku va vanhu vo leke ndleve ka nkarhi lowu wa kusukela hi 1:30 kuza ku ta fika sweswinyana loko a va yi mahlweni va kulisa xitichi lexa le kaya xa Radio Bushbuckridge ndukumeni khensa ngopfu my brother khensile mahashi sharp thank you right swile swa gaming sero BFM ku rena ke lufoniki etlela ko ke wona makulwana purisana na yena swena ke hi vunaka bya ko gaming sero BFM lo zivele ke u twa kana ku rayi no manzi matimba ku psine le vunaka le bya byi karhi byi bash swinene wa byi twa na ku rayi no byi bazitisini byi bazitisini ndlela ku fana na ke le gaming sero but anyway swena ke mani ke manje ngere kahle mavengeleni ngwana makhi bona ku kahle ni kuma yini la emavengeleni hi ndlela leyi tshama ku fumerile xixika lexi hi Laduma Hardware Winter Special xava IBR roofing sheet 0.27 by 6 meters hi 279.90 7-piece bathroom accessories set hi 399.90 ntsena na bathroom cabinet combo set hi mihlovo na ti-design to hambanahambana kusuka eka 1,499.90 endla xikombelo xa xikweleti namuntlha u nga kuma ku fika ka 750,000 rand na Capitec i muphakeri wa swikweleti loyi a pfumeleriweke na FSP ku na milawu na swipimelo where you save and score.
Marega ga se gore o dule ka gare ga ntlo sehla se sepela o yo bona botse bja hlago bja Mpumalanga Nature Reserve gomme o itemogele marega a wa tletšego ka diphihlelelo khutšo le dikgopotšo tšeo di sa lebalegego go tloga go bona diphoofolo tša lešoka tšeo di makatšago le mafelo a mabotse go ya go ditsela tša go sepela ka maoto go lebelela dinonyane le mediro e mengwe ya ka ntle di-Nature Reserve tša rena di go fa pholo ya marega ye iphethegilego go barati ba hlago ba mengwaga ka moka go boketša lapa la gago bagwera go ba setlhopha sa stock fela gomme o khwetša borutho bja hlaga ge o nyaka khutšo phetogo go ba sebaka sa go boela go hlago Mpumalanga Nature Reserve e emetše go amogela maregeng a borutho a lešoka go bona mafelo le dilo tše di dirwago etela mpumalanga.com molaetša wo o tlišwa go wena ke Mpumalanga Tourism and Parks Agency. Mpumalanga, the place of the rising sun. Mani, xana mi cincele ka Postbank Black Card? Do, da tirhisa Sasa Gold Card. Sweswo yini? Hikuva siku ro hetelela i ti 31 August 2026. Endzhaku ka sweswo Gold Card yi nga yima ku tirha. Xi, a ni ehleketa leswaku nda ha ri na nkarhi. Mani, swi ta antswa ku yi endla sweswi. Endzhaku ka loko tilayini ti nge se tala, ku cinca i mahala. Ku ta laveka yini? Pasi ra n'wina, kutani mi ya endhawu ya le kusuhi ku ya cinca khadi ya n'wina ya Postbank. U fanele ku ndzi pfuna ku kuma ndhawu ya le kusuhi. Swa olova, dial *120*355#. Xana wa ha tirhisa Sasa Gold Card? Cincela eka Postbank Black Card emahlweni ka ti 31 August 2026. Postbank a yi nga kombeli phini kumbe OTP. Postbank i muphakeri wa vukorhokeri bya timali loyi a pfumeleriweke. Ku na swipimelo. Boxer yi ku nyika nkateko wo wina yin'we ya 10 wa tithelara ta swakudya. Xava switirhisiwa swin'wana na swin'wana swimbirhi swa Nyama Battle kutani u swipe Boxer rewards card ra wena ku nghenela u nga kayeli. Xava sweswi mphikizano wela hi ti 10 ta August. Nyama Battle yi tisiwa eka wena hi Boxer. Right anangene kahle emavengeleni njalo kufanele ke le Mixer BFM wena ku ishaba yini la ya ba runa bo Nyama Battle wa itwa na ke babulalwa hi Nyama Battle ku wena ungafama nje uyakunika kona ke la yake uyati shabela nje indlela ko ke Mixer BFM kola kona ke 88.4 FM ukari chakahle la fama kahle na wena ke Mixer to kahle ku kendlela nje indlela leyo ke kona ke man ke DJ Talo arsimba kona ke bata kona ke Mixer ba ko ataba yuwa wa itsi ba taba yo so kwele ke ba re le mena lembe china DJ Talo ai sona ka sai twila. Taba yo
Bye.